Division clear to te chibai ule PC vanun moi kani a Serechhip Vangkhua lo ngai thlang u Tukina Covid19 dinhmun hriat thar berah mi zariat somriat parukin an kai ti hmuhchhuah ni a sample test zawng zat sangkwa zakwa somruk pasari zinga za apakwa bial point pariat an positive ani Nimin Vekhan Serchhip District-a atangin shikai mi som hmuhbelh ani Tun dinhmuna shikai to zawng zathi mi singa sangruk zaruk somli patni anni a mi singli sangria zathum somthum paruk enkol dam anni to a enkol lai me khi mi sangriat zatlingin mi zahni parukin an thi pui to ani Nimin Khan ZMC RT-PCR laboratory a sample test ringa mi za som patni an positive fa chunat laboratory sample test ringa mi somthum panga an positive fa rapid antigen test manga Covid19 positive hmuhchhuah thar hi mi za sari somthum pakwa anni ZMC RT-PCR atanga hmuhbelh hi mi za som patni hi Aizawl District vekan ni a chunat test ringa positive hmuh thar mi somthum panga zinga hian Champhai District tamperin mi som pali anni a Lunglei District in dotin mi pakwa hmuhbelh anni ve bawk Longtlai District a mi paruk ma mi District-a mi pathum Aizawl District-a mi pakhat ve baka Serchhip District atangin mi pakhat hmuhbelh ani vele bawk Serchhip atanga hmuhbelh pakhat hi Serchhip zawng veng ni in meichhenau pang kumthum mi positive contact atanga shikai damdoi ina enkol lai mek symptom nei ani rapid antigen test manga hmuhbelh mi zasari somthum pakwa a hian Aizawl District atangin mi zethni somsari hmuhbelh ani a Lunglei District-a mi za pakwa hmuhbelh ani boka Serchhip District-a mi somkwa pariat Champhai District-a mi somkwa pasari Mabit District-a mi somruk pasari Longtlai District-a mi somli pathum Siaha District-a mi somthum pariat Saitwal District-a mi panga Khozol District-a mi pathum baka Serchhip District atangin mi pakwa hmuhbelh anni vele bawk Serchhip atanga hmuhbelh pakwa zinga pasari te hi thenzol khwa anni a mi pa pali kumkhat kumsomhni panga kumsomthum pahni le kumsomnga pathum le meichhia pathum kumsomhni paruk le kumsomhni pakwa positive contact atanga shikai symptom nei anni chingchi patangin mi pakhat hmuhbelh ani ve boka mi pa kumsomthum pakomi positive contact atanga shikai symptom nei ani anni baka hian mi pa kumsomhni pangami bairabi khwa Serchhip atna thok turakal injin hlelwanga sample test ri kaina chuingai symptom nei hmuhbelh ani vele bawk Vawiin lamkha Narzing School atangin mi paruk chhuatir ni in home isolation atangin mi som pali baka IAH Tenzol atangin mi som pali discharge an ni boka heti hian report nu nung bera changa alandanin Serchhip District-a shikai hmuhchhuah chu mi zakwa somkwa pasari ni in anzinga mi zakwa somthum pathum te chu enkol dam an ni to a tuna hian shikai enkol lai mi somruk pakhat an la om mek ani Nimin Khan Serchhip District-a African Swine Fever ASF vangin Vawk som panga athile a Serchhip District-a ASF vanga Vawk thi chu sangthum zali somnga pakwa atling to Nimina Vawk thi som panga zinga som te hi bak tong khwa mi ni in chuan thar tlang nuama patni athiboka chiatlang le new Serchhip baka veng chunga Vawk pakhat theu athibok Nimin Khan Serchhip District-a Vawk somthum paruk swat le ani boka heng zinga somhni pasari chu keijum khwa mi ni in bak tonga Vawk pakwa swat ani bok ASF rilen na hmun ni lo le Vawk thi la om lo na leng khwa a Nimin Khan Vawk thi pakhat a om vele bok voina report thar bera chuan thar tlang nuam le pi ni venga Vawk thi pakhat ve chin chia le ani a Vawk som pathum zet swat ani le bok Vawiin Khan Serchhip 06 bikers te chuan amamo apiang manturin Serchhip Blood Bank ka thisen an pe Thisen petu te hi mi pa somhni ni in unit som pathum an pe a 06 bikers hi thelai two wheeler nei van tlang ta na mi nok sak ni lawami te ta na thil tha ti jok tura poldin ani a member te chu khochunga chak tak atlan lo tur le rui chunga bike khal lo tura kai shwai thin an ni 06 bikers te hian Independence Day khan charity right nei in chung ko harsa hnena chanpuina an lo peto bokani Serchhip Sector 28th Assam Rifle te chuan Nimin Khan Inspector General Assam Rifles Headquarters bultumin Farkawn Volleyball Friendly Match and buatsaih He hun hi Assam Rifles le Farkawn khotlang anin po jok nante no pang talent tak hai chua ani the nante le infiam na lama mason na an nei hozel theina tura buatsaih ni in he huna hian Assam Rifle Farkawn om mek te le Farkawn chalai te anin kela Farkawn chalai te hian ne na changin anjil ru le ngai tua na ti mason nan loman po siam sak an ni nge a Farkawn khotlang shwai tu te chu Assam Rifle te chunga an lom le
Nimin le Vawiin lama te khan Pu Robert Romawia Royte Minister of State le bial to MLA chuan Aizawl East-II huam chunga sarkar malak na kalmek te INDika Covid19 daw na konga LLTF malak na te mupuin sarkar malak na kalmek ti chakna atante pol anga malak na chanpuina le thil chul danga te MLA Fund changa chanpuina sum Assam Rifle ama mimal sumin chanpuina apekwalani Amveng branch MHEP building sakzom nan cheng noi thum Amveng branch MHEP how to tenena MLA Fund changa apek baka Amveng LLTF te chanpuinan cheng sing ni MLA Fund changina pe a Mizoram Police Welfare Association tenena mirethei te tana anrong bol na chanpuinan ama mi malsum cheng singa ape a chiteveng MHEP tan cheng noi ni ape a Amveng South le chiteveng chunga khosakhar sadeu chung kwa te tan MLA Fund kaltlangin in lo na siam atum thu asoi bokani Amveng South le chitevenga lo na hian khotlang shwai tu tenen income na nei ani a Amveng khotlang IO te chuan an bial tu MLA in bial chunga mi harsa AAY le PHH restaurant card nei tu mi sing khat sang khat chuang ta na thariat chunga khul sak tura Thathum restaurant khul sak to awang le covid shipuya wanga harsat na a angai saka wangin lom thu an lo shelani Pu Robert ta chuan Amveng chunga fil chong sak mek po covid shipui leng chungpo a tluang taka sak chun zom zelani chulom omati thu asoya UDNPF malak na Amveng chunglam le hnuailam in po na tur kor chung leipo tender fel to ni in tho tan thwai ani do na ti a chitevenga convention center cheng nuai sang li chuang sak turte chiteveng fil ta phul nem pha ani turte asoya Amveng South Hall ti len na tur project po central sarkar submit ani to thule futsal ground siam tum ani thu te ba ka Amveng South MHEP building siam chatdan turte po asoi bokani Nimin Khan School Education Department le Dudarshan Kendra Aizawl 10 School Education Secretary Office Chambara Didi Mizoram Channela Educational TV Program Chunzom Nan Injem na Hanziak He Injem na zia tharlia hian School Education Department IO in Secretary Dr. Lalzirmoy Changte Chuan Aziaka Dudarshan Kendra IO in Head of Program Pu Robert Chuan Aziak Bok Dr. Lalzirmoy Changte Chuan kumsang ni som panga bulchan educational TV program chunzom zel ani chulom omati thu asoya tunlai khovela classroom teaching baka technology thar berber manga zirtir na kalpui hi apoimo ani ati shipui leng awanghian engchen nge class pa nga ya khailak don shiat anilawa academic session liamta apo tutorial class chu DDK le cable TV tenen hlotling takin kalpui alawni to a no pangin mita an mu manga zirtir na hian an thiam theina atipu chu vangin TV program hi mipui zirtir nan le no pang zirtir nan apoimo hle ani ati DDK Head of Program Pu Robert Chuan DDK chu mipui ta TV ani a anei tu chu sarkar ani ti soin atira adin chan berpo education hi ani a mu nom le ennuam ringot hi adin chan ani lo ati a sarkarin program anei te ti chuaka mipui ta zirtir hi atna ani ti soin educational TV program chunzom na atan thodun na zia ani le ta chu lom omati thu asoi Pu James Lalrin chana Director School Education chuan he huna hian report pe in educational TV program chu school education SCRT le MBSE te changhawa program siam thin ani thu asoya September sang hi som ni pakhata changin kumkhat chungin cholkartin ninga ni apiangin tlaidar ruk achanga daruk le chanve in kara program ti chwa chunzom ani dona TV program hata na chul poimo chu program advisory committee 10 an zui don ani ati a TV program hi media sales school education department le SCERT 10 an siam le don ti a report book school education department le DDK Aizawl 10 educational TV program ti chwa chunzom na ata na thodun na tur thuthlung zia na puvila ruat sang a joint secretary school education kai shwaya hian school education department secretary le director baka SCRT Director Pilal Dongliani Chongthu Pulal Machuana SPD Samakra P Saralal Engzami Pachuao Director Academic MBSE DDK How to Tele Program Advisory Committee Member Te Antelani
Nimin Khan SAD Conference Hall Mineko a COVID-19 Shipileng in Mizoram Akmong Dan Clear Hovani a He Hun He Health and Family Welfare Minister Dr. Arlel Thanglianan Kai Shuayin DMNR Minister Pulal Chamliana AMC Mayor Pularin Enga Sailo Chief Secretary Pulal Nun Moe Chuangau DMNR How to Tele Health Department How to Te ZMC How to Te Police How to Te Aizawl DC Aizawl City Local Council Association MKHC IMA MOT Le Joint NGO Coordination Committee IOT Antelani. Meeting a hian dedicated COVID hospital Zora Medical College ZMC how to te chuan ZMC COVID-19 shikai an enkoldan an soya anzir chian na Mizoram COVID-19 wanga nun na chan zinga za somriat paruk point panga hi ZMC admit an ni a nun na chan za somsari pali anzir chian to te zinga za somni panga hi Aizawl khopui chunga mi an ni a midang somli pakwa hi Aizawl po na changa admit an ni nun na chan anzir chian to zinga za somnga hi symptom an nei ve le a sample test ngal lawan ni a kar ni chuang symptom an nei no sample test tir chau te po an omti soin mi pui te chu mani in chi krenga symptom an nei chuan arang thei ang bera in test ngal turin an du tak meuti an soyani nunna chan anzir chian to zinga za somruk panga hi kum somruk chunglam an ni a nunna chan zinga vaccine la lomi za somthum pathum omin full dose la to mi somni pakhat le first dose la mi somthum an oma vaccine la chunghian van duai chuan shi akai the ni ti an soya damlo an enkol na achanga an ton sia ta changim vaccine la khian omzia anei hle ani ti an soyani nunna chan zinga in soi sel na damlo na nei lo mi somni pathum anom to a an zinga hian kumlama la chalai tak tak te po an omani voi ni positive non mi pakhat nunna chan om to bokani nanna ben von nei nunna chan zinga zun thlum vei thisen sang tawh asthma cancer TB thin chalo le kal chalo an tambik ti soin mitin in mani taksa uluka in soi zoi fo apoi moti shethar le se an du thu an soi bokani COVID-19 vaccine pek chwa konga na sataka chanlak ni im report thar berah COVID-19 vaccine first dose pek chwa za thi India ram pumpuya za somli pakwa ani lain Mizoram a chuan za somriat panga ani a India ram state le UT zinga Mizoram chuan aticha pariat na dinhmun a hawa full dose pek zat first dose la to achangin India rama za som pali ani lain Mizoram a chuan za som ni pakwa ani a India ram state le UT zinga aticha dinhmun parukna Mizoramin a haubok ani Nimin tlai khan scholarship dia kon venga unau pathum chu an tuizem siama boruak la chamin an boral nia sia ta ni a an mani chan tum tu mi pakhat po aboral bok scholarship dia kon nursery venga Puvanal siama parte te hian RCC manga tuizem siamin achung lama mau manga slap do na chu pheturin nimin tlai khan afate pathum albat vanal shiata parte kum somli anju vanal shwai parte kum somli le William laldu oma parte kum somthum panga te chu tuizem a hian an luta heta hian boruak la chamin an buai ne shiat ni in an mani chantura kallal chuan diana kum somruk pahni po abuai zui vele boka midangte inpun khomin an va hian an la chuaka damdoi in panpui ngal ni ma se chan man an ni lavani he tuizem hi alaya pindan na om ni in a pindan na hnuai lama hian tuikal tlang thei ani thunga tuikal tlang thei na hi tuin chimin an lu na lam ni lo jok pindana hian buai na hi an tok ta ani Conference of Minister of Northeastern State of Promotion of Inland Waterways Shipping related activities in Northeastern region chu Nimin Khan Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Pu Sarbananda Shonawal Hovin Gawatia nei ani a Mizoram Sarkar ayo in Transport Minister Puti Jelal Nuntluang po atelani Conference hian marchak biala inland water transport kalpui dan tur le he hian sumdon na le tourism mason na athen tur te soi hovani a Transport Minister Puti Jelal Nuntluang chuan inland water transport mason na tura Mizoram Sarkar malak na le mamo te tar langin sumdon na konga le tourism lama mason na tura Mizoram aluilian te manchang kai ani theinan malak na tur poimo te asoya khothlang tuipui tuichong
tlong le chim tui pui dar zawa changalo masu te chu manchang kaivat ani theina turin rotna athlen ba ka Mizoram luipoi modang pali tui vai tui vol ser lui le tui rial te chu manchang kai ani theile theilo enfia survey nei masak turin athlen bokani conference a hian puti jail nun tluang a HPS Kerala Ruat Kimi Commissioner Commerce and Industry Department le Puketi Beicho Commissioner and Secretary Transport Department ten an choi o mani Sarkar lai pui chuan Afghanistan rama India khwale tui omte himna chu angai poimo ber ani thu asoi External Affairs Ministry tu puang tu arindam bakchi chuan Afghanistan a omte chu Kabul le dusna be tangin mi zanga somnga chu thlona shan hlir paruk manga thiar chua to anni thu asoya heng zinga mi zani somruk chuang chu India mi anni thu soibok Arindam bakchi chuan Afghanistan a India mi omzat media ten anzo na chu chang do lovin azata in thak reng thu asoya tuna hian Taliban checkpoint paltlang zawlo Indian engemazat an la omni in asoya Kabul airport bay ani awangin ven himna akhavin ama ain airport lu a harto a tun kar ni lai ni a India mi Afghanistan a changa shwai chua ani khan mi somni velin an flight an nangman lo ni in asoibok Kabul airport bompua ka mo phurtu berangai le ruah man na siam tu berangai ISIS planner aming tarlan lo chu John manga beina athi ni asia tani US President Joe Biden chuan Kabul airport bompua ka mo phurtu chu zon chua shem nge alo tiam to angin Nimin Khan Nagahar province a John manga be pui thla kani a Islamic State Khorasan province ISK te hi Muslim hel hawa chuan annun rong berpol ni in August ni somthum pakhat ma hian Kabul airport beile an latum ni asia tani a Central Commandant Captain Nilai Mek Bill Urban chuan Nagahar province a John manga be pui thak ani thu soin civil mi thi le liam an omlo thu po asoi ngala antumber ero anda thathu asoi thungani ISK mi poimo chuan na kar chu John hian ati chhene hle a achunga chuan ISK member patni chu ahmuna thinghalin pakhat zok hi Kabul airport beina mo phurtu berangai ani airport le chhevela po ven himna khawle zwal zok kalpui me kani a Taliban te chuan airport chu anthu hnuaya om angin soima se US chuan airport chunga thuneina alaken ko rem thungani Venezuela a Medira State a leimin le lei tola vangin mi somni chuangin nunna anchan to a midang tam tak zon mu lovin an la ommek Medira State a hian ni som chung ro surin leimin le lei tol asiam na sa ema sha theijina mi somni in nunna chan to in midang tam tak chu leimin hian na chila chan chwa na ngur taka tho mek zeladi President Nicolas Maduro chuan mi sangria chuang chen na in chu he leimin le lei tol hian ati chia sakni in asoi kumsang ni panga khan leimin le lei tol awang bok hian mi somli chuangin an nunna hlutak an lo chan to ani tun hnai in fiam na thuthar langsar ilo ngai thlang Cristiano Ronaldo chu Old Trafford ta nge mai akir don chiang ta Manchester United chuan Cristiano Ronaldo chungchanga Juventus chu injemna an nei pui thu an puang ta United hian Juventus nen injemna an nei thu an puan ral hian Ronaldo an mimal thil visuale medical alakma bak thu an puanga ma se henga hian harsat na omlo turangai ani Ronaldo mana hian United hian Euro makta duai somni pakwa vel an choidon ni atarlan ani a hlo za tur tak hi sha thei alani lova United hian kumni dai contract an zia puidon ni asoi ani bok kumsom thum paruk mi Portugal captain Ronaldo hian kumsang ni pathum khan Sporting Lisbon na changin United hi alozom to a game zani somkwa pahni khe akhela gol za som pariat akhung nuwa kumsang ni pakwa khan Real Madrid azom sanani Real Madrid chuan an midfielder Casemiro chu contract thar an zia puya Casemiro contract thar hian kumsang ni somni panga jun thla thleng adaini contract thar azia ma hian Brazilian midfielder Casemiro hian Santiago Bernabeu hian kumni dai contract alaneya Real Madrid hian Real Lovin an midfielder hi an thlung ngetani India National Football Team coach Igor Stikmak chuan Nepal machon turin mi somni panga akova akau zinga hian mizo tlangwa lal eng moya atel Croatian coach
Aizawl District mak chuan September thla a Nepal nen anin khel huna India IO khel turin mi somni panga akova akau zinga hian tunlai midfielder chaber te zinga mi lal eng moya apuya po atela hetianga ko te hiang Kolkata khopuya kem an nei chan to a 2021 AFC Cup group stage lama inlan ATK mohun bagan le Bengaluru FC player som pakhat te chuan arem chang masabera kem hi anzom vedona Nimin khang Kolkata club player te hian anzom chana naktu khian Bengaluru FC player te point anzom vedona ni khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chua thei chu ni e